Kawai ke Doktor ha Andhra Pradesh kelawan marmar banyada bat pelaj ya ukena rit badang hendriu senam ubadon hapreng gajing bom tip breu bat tiak lingktar harut surak hadin ba ula kelon kensan hamadan kabala jia henin gasngi. Kani ke doktor kabalala ban pelaj ya u kade ke Doktor Vijay Wada lingba kirukom yadaya kajing lingba ka CPR bat kalajia ha ka santarik menta ubnai. Ukena ula kelon kensan klem tip breusyo satya hadin ke jingsha bat kenta bor elektrik hasurok. Ka doktor kabala yo jingtip bat yo i ba ka kemi ukpa kidang ra yo u kampaji kendiat na kajaka balaja kalatur syakmat banyara ban ai jingyada bat pelaj yaka bat kalale lingba ki boyko ordinio pulmonary resuscitation ya u hasurok bat kala shimpor kumbasan minit tam kajing pelaj lingba ka bot CPR ba ukena red ula kendit benriu pat. Ka video halor kane kajing jabat kajing yada ka doktor bat pelaj lingba ka CPR ya ukena bom tip breu hasurok kala sapriang ha ka social media. Bat bun kila yaro ya kajing kloy ka doktor banyara bat pelaj ya ka mensim bakodot. Kajing beteng kerukom ai jing sumar ai jing yada lingba ka CPR kala nek san minit tam ba uni ukena ulatip breu bat sedang ban ring bat penhiar mensim. Ka doktor kam syamla sange satya kala yai beteng kajing ai jing yada CPR namar kajing telot bat kajing ring bat penhiar mensim. Hadin san minit tam ukena rit ulas dang ban ring bat penhiar mensim biang bat yok bor syuk. Habala kendit benreu bat yok bor la penkit mar syah hospital kabadon hajan kandong ba. Hadin alhusau kenta ki nong sumar ke hospital ki doktor kila pelaj no ya u. Bat ladon hap deng ke jingkot jingkhia.